Usa sa laing kalainan bitaw or timailhan sa taong buutan o sa tao nga yawanon kining paggamit og balaod. Ang tao nga yawanon mogamit gyud siya sa balaod, istrikto unya iyag yung ipatuman ang balaod, bahala nangadaot na ang tao. Pero kaning taong buutan, gamito niya ang balaod alang gyud sa kaayuhan sa tao. Muna kay si Jesus buutan man, ang adlong ipapahulay gigamit niya para sa kaayuhan sa tao. Nya mga Pariseo kay mga buangon man, gigamit nila ang balaod sa adlong ipapahulay para pagsaway sa iyang isig katao. Kamo karon, unsa may inyong ginamitan sa balaod, para isaway o para ihatag og kaayuhan? Sige. Kanang balaod ayaw pangawat. Mga anak, ayaw pangawat. Balaod mo na. Nya, ug naay mangawat, unsaon nimo paggamit ang balaod? Ayaw pangawat. Nya, naay nasakpan nimong kawatan dos niyong balay. Unsaon nimo paggamit ang ayaw pangawat? Para imo siyang ipapriso o para imo siyang tudluan unsay maayong buhaton sunod? Tudluin siya unsay maayong buhaton sunod, na sa sunod ayaw na pag-agis bintana, agi dito sa pultahan. Insya nga naman ma'am, insya gidili man ang pagpangawat. Ana. Insya niya ma'am, kaning akong nadang mga alahas nimo, kaning imong kwarta, insya, dadaan na, okay ra kay na. Basta sa sunod ayaw nag-agi dito sa aning kuan pultahan, sa bintana. Kay masamad pa ka dito, nya nakaguba kag mga balay, pertira ba namong gastoan ng bintana, imo ra sang giguba. Di man ka makagasto ana, makagasto hinuon mi, imo pa ming gikawatan, imo pa gyud ming pagastuhon. No, nindot kayo. Niyan kanang kawatan mo balik pa nas inyo di na. Mubalik yun kay buutan kay ka. Mubalik na siya. Balik-balikan juga sa kawatan, pero dili na siya moagi lagi sa kuan, moagi sa bintana, kay kahibaw man siya na kun manuktok lang siya, imo magid siyang dawaton kay buutan man kakayo. Ang resulta din agito siya mangawat. Mao na ang balaod gamiton para sa kaayuhan sa tao, kay kung magsigito siya pangawat, makapunta tog tao nga mopatay kawatan, mapatyan gid siya. Nyaron ko nang imong bana nangabit, kanang thou shall not commit adultery. Unsao man nimo paggamit? Sige, balaod magyapon na. Nya nasakpan nimo imong bana nangabit. Unsa may mo isulti? Kanang makaayo sa imong bana, nya makaayo sad sa iyang kabit. Unsao man? Ambot lang, di ko kamawa na. Kamoy huna-huna na, unsao na ninyo? Ano ako mo sa inyong pabuhaton og rule ana. Mailhan lagi na og masuko gani ka sa ato pa buangon ka nga pagkatao. Buangon gyud kag masuko ka. Oo, pariharagon na sa pariharagon na sa kanang kuan ba? Magbutang ko ron og duha ka buok lata. Lata ba? Nga naay bas nga gagmay. Ang usa akong gibubuan og tubig. Ang usa gibubuan ako gasolina. Magdakag kayo. Hay may musiga ato. Simple ang karon di ay tubig. Dig yun. Sa ato pa, dipindi kung sa'y naasod nimo. Kung ang naasod nimo kayo, iniganas kayo, sila o gina. So kung ang naasod nimo na ay kasuko na daan, na anay yawanon diyang kinaiya, inigambot ana, igduslit ana, sila o gina. Pero karin di ang mabugnaon ang hunahuna, kay tubig ang nabubo, mapawong na lang ng imong suga, di ang kanang imong kayo, siging no di aron musiga, di gina musiga.
Nato pa kanang tao nga bisag ludan ang naong, dili gyud mo reklamo, mo smile ra, Diyos no na. Kanang tao nga imo lang ganing sigahas imong mata, masuko na, buango na, yawan o na. Kono, so, testingi ko nog totoo ang naong anang tupad nimo, kan totoo iba. Nya man rapor ra gana, moingon ra gana nasipyat kag pangluwa dai. Ada ba? Wana ra gana kana buotan ka patakag bulutong pakuti karon na kana buango na siya. Pila ka buok din hininyo karon ang tinuod yung buotan. Taas ang kamot. Ambot lang, apil sa ning nagwali. Sambot lang. Muna, unsa may atong misyon? Nihatag ang Ginoo nato matud pas unang pagbasa og panumpa nga akong padaghanon ang imong kaliwat. Kinsa iyang gipanumpaan? Si Abraham. Kinsa man si Abraham? Usa ka taong buutan. Taho gyud siyang buutan, nagsunod sa Ginoo. Nya niingon din ang Ginoo, padaghanon nako ang imong kaliwat. Nya ni daghan gyud kuno ang kaliwat ni Abraham. Gani ni gawas didto ang pinakabuutan niya na kaliwat nga mao si Jesus nga gitawag natog Santo Niño, nya gitawag sa unang pagbasa ang Pangulong Pari. Unsa man ning pari? Sa ako nang gi-explain ninyo sa una, ang pari, unsa man na siya? Ang tao nga magsigig ampo o magsigig antos. Ampo o antos. Naman roy greeting na mo sa kanang text bayan. Amping, ampo, ano? Amping, ampo. Ang ako sang naandan sa paras pari, ampo, antos. Ana. Muna siya. Kinsa man nyo dinhi ang kusog kayong muampo o muantos. Taas ang kamot. Naiuban dinhi kusog kayong muampo aron mawa ang iyang pag-antos. Magsigig ingon, Lord, wag tangan ang tao ni akong pag-antos. Dili ka pari. Dili ka pari. Nganong imong mangwag tangon imong pag-antos, kabahin man as imong pagsunod sa Ginoo, ang Pangulong Pari. Muna si Abraham, mituo siya niini, og nag-antos siya, nagpadayon siya siyang pagkamaampoon og pagkamainantoson, natuman gyud ang saad sa Ginoo. Muna kining saad sa Ginoo nato nga iyatang ayuhon sa atong tanang mga sakit, iyang papahawaon ang mga yawa, mawa rapod na matuman rapod na siya kon kamao na gitang mo ampo og muantos dili masuko. Nya gamiton ni nato mga balaod sa kalibutan aron paghatag og kaayuhan sa katawhan. Sama anang ingon nga ayaw panikas. Ayaw panikas ba? No. Nya gitikasan magag-utlanan, gilahap mang imong yuta. Nya kanang word nga ayaw panikas. Unsaon na nimo paggamit? Okay. Ha? Para sa kaayuhan sa imong isig katao. Mukiha ka ngadto sa barangay. Mukiha ka ngadto sa korte aron imo siyang kuanon, imo siyang tagag penalty. Kung gusto jud ka nga maayo ang iyang kinabuhi, pun-i ang iyang gitikas. Kung ang iyang gitikas nimo 1 meter, himuang 2 meters. Sige. Testing Di ba? Hotdo nagkuha imong tanang yuta. Unya, unsa man ang iyang gibati pag himo niya na? Unsa man? Makaayo niya o dili? Makaayo kay ni dako man iyang yuta. Nya ikaw, unsa man nahitabo nimo? Mag-antos ka. Nya sa pag-antos na nimo, nahimo na kang pari. Makaluwas nga pag-antos. Natanawa, di ba? Ditso jud kas langit ana. Ikaw nya po dir, akong yuta. Ay di man sa to imong yuta, sa Ginoo man to. Ang tinuod gud natong yuta tuas gingharian sa Dios. Tua didto ang tinuod natong kabtangan. Tua didto ang tinuod natong puloy-anan. Dili dinhi mo na ayaw na lang paghago-hago og pangilog anang yuta din o pakig-away anang mga yuta dinhi or mga kabtangan dinhi kay di ni maoy tinuod nga wealth, di sa ni maoy tinuod nga life.
Mao na ang saad sa Ginoo makasulod ta sa iyang pahulayanan basta kamaotang mosunod sa iyang balaod sa gugma. So tanang balaod butangan na gyud naggugma makaayo na gyud na. Bisan gani kanang balaod nga kuan ma-approve ng balaod nga LGBT. Approve naman na ano? Approve na ba na? Approve na no. Makadaot man gina siya kay ang gidesign ana para man na sa same-sex marriage. Gamay ra man diyang porsyon nga moingon nga aron marespetuhan ang tanang genders, human respect. No, gidesign gina siya para maka-engage ta og same-sex marriage legally speaking. Ana haron wa na discrimination. Kay wa na may discrimination kay ngano man og magtipon mo pulos babae, respetuhan naman mo. Magtipon mo pulos laki, respetuhan naman mo. Kay na may balaod nga di-back up ninyo. Ana man na. Amo na sa kuan gender equality. Amo na ilang pong ana. Pero dunay mas maayo pa ana nga imong ma-identify ang imong sexual orientation aron do na kay point of reference unsang salaa ang imong likayan. Kung ako laki ko ug lawas nya maibog ko sa akong isig ka laki, magbantay ko ana kay ngano man makasaha ko anang dapita. Kanay nindot. Awa mo nindotin. Kanamang babae ka, unya maibog ka sa imong isig ka babae. Sa ato pa, ang imo daing bantayan karon nga di ka makasalaana, maglikay ka mo, distansya ka, mag-social distancing ka sa imong isig ka babae. Para gus COVID, ug nahibaw ka nga COVID na siya, you should have social distancing. Unya grabe na gid ang COVID, isolation, quarantine. Mag-retreat ka, mag-recollection ka, aron ma-deal na nimo ang imong sexual orientation. Awa mo kay bawag yapon. Mo na mangutana na nako sila pader. Mabalaan ba ng LGBT? Nako, yes. Isa ka na mga ga-homosexual sa nako. Yes. Ang sa may buhaton, mo realize lagi sila og moangkon nga kining akong sexual orientation posible ni nga mudahan ako ngadto sa sala. Nya kay gusto man kong malangit, bantayan ko ni, antusan ko ni. Paragod na ako agad, dali man ko maibog og babae. Bagay siguro karon naibog na ko sa usan ninyo diha. Inana, no? Nya kay naibog man ko, unya pari man ko, di jud ko mo paduol nimo. Kay mo paduol ko, maibog sa niya kanako, simba ko lang. Di pagkadakong develop ana hinoon. Unya, maayo ka na siya, makaayo na sa akong ministry si pare. Dili, unya kung mapaubsanon kong mudawat niya na, matuman ako ang balaod sa Ginoo dinhi sa akong sexual orientation. Ana na siya. Nagwa man mo sabot yapon, so sige lang. Nindog na ta.